ماه شریف رمضان ماه خیر و احسان و فیض و برکت بوده. در این ماه مبارک دست یاری دراز کردن و به پرستاران، یتیمان، معیوبان، بیماران و دیگر افراد نیازمند عملی خیر و ثواب است. پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرموده است: بهترین و با ارزشترین صدقه همان است که در ماه رمضان انجام میگیرد. رهبر جمعیت دارای مسئولیتش محدودی سرمنزل حاجی محمود جان مرادov که با عملهای خیرخواهانه اش مشهور گشته است، در آغاز ماه مبارکی رمضان باز یک عمل خیر و ثواب را انجام داده و 3 نفر که از مهر و محبت والدان بر محل محروم مانده یتیم کل میباشند حوله نوی زمانوی را تقدیم کرد. امروز روزی رسیده است که ما از نام جناب عالی پیشوای ملت وزیر جمهوری تاجیکستان اعمال رحمان همین خانه را به شما تقدیم میکنیم. مرحمت خانه از آن شما است. کافی سکس هم میخواهیم. برادران امید جان، فریدون و آستان هنوز ایام خردسالی از پدر محروم ماندند. در دو عالمی از دست دادن شوهر، غم 3 فرزند بی پدر و رنج و عذاب بیخانگی و دربدری، مادر مهربانشان را هم به بیماری دل مبتلا گردانیده 5 سال قبل از عالم گذشته است. پس از مرگ جگرسوز مادرشان این بچه های یتیم را عمکشان به تربیه خود میگیرد، ولی او نیز نه عائله آباد داشت نه منزلی که جیانهای بیروزیش را در آن جا کند. همین طور این یتیمکان سالیان زیادی در بدر ایجار خانه ها گشته رنج و عذابهای بسیار کشیدند، ولی طوری که میگویند پایان شب سیاه سفید است. عاقبت دعای 3 یتیم که یک نفرشان معیوب است نزد خداوند مهربان مستجاب گشته در ماه مبارک رمضان صاحب کار خیرخواه حاجی محمود جان مرادov به آنها منزل نو و آباد و زیبایی را تقدیم کرد. من به نیت خوشحال هستم از صبحش که همین کار رو تمام کردم. کمتر راه دورتر است اومدم. ای صبح نه استو پرابلم فکر میکردیم و من از سهراب جون رحمت کلان بهتر استو رو یافتم. همسایه بو شما بدون چه سوختین در جا کم بودی بود همراه اصلاح کردیم. پروژه هم تغییر در آوردیم که خشوتر باشه به خاطر اون که همین یتیمان جای کشوده شینن. شما خوشحال هستین؟ خداوند همه وقت هم خیلی دست اکتگیر خیلی میجا دست انا شما خیلی انا میخوام انا میخوام باید همه وقت تو دست هم میخوام انا میخوام شو شما خیلی انا وقت با دست به دست باشیم. خب یک دیگر مومن برات مومن میگویم انا دست به دست باشیم هیچ وقت خازور نمیشیم. ما شکر وطن نکنیم، شکری در یک قطره نونی هم وطن نکنیم. تینجی وطن امونیه وطن نبینیم. برامون سر بالا باشیم. آمین. الله اکبر. این خانه که به این یتیمان به این کمبغلان امروز این کمبغلان یتیمان صاحب خانه شدن، خدا پروردگار این خانه دائم توی تماشا باشه و صحت سلامت باشه. به این دو درکی که امروز مریض هستن شفای کامل آمین. آمین. همین خانه نصیب شما بگردونه. ربنا آتینا فی الدنیا حسنة الله اکبر. حولیه که محمود جان مرادov برای این یتیمان کل بنیاد نموده است در دهه صوفیان جماعت دهاتی عبدالله عبدالواسی شهر وحدت واقع بوده. از 4 خانه کلان و برهوا، آشخانه و حمام عبارت است. خانه با قالین و پلاس، جیوان و رخت خواب، یخدان و دیگر لوازمات روزگار به پررگی تامین کرده شده است. همین خیر کدگی شما را به درگاهش قبول بگردانم، شما را 100 ساله کنه، بعد از آن پیر نه دولتتون زیاد کنه. خدای خداوند چه آرزو مقصد دارین به آرزو مقصداتون برسونه. الله اکبر. امید خدایا گنجم خدای همه شما را در پناه خودش نگه داره. الله اکبر. رحمت بچم. محمود جان مرادov دستور و هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان را سرمشق کار و فعالیت خود قرار داده همیشه به یتیمان و معیوبان، آدمان بیکس و کوی و دیگر طبقه های نیازمند اهالی
дасти хайру сахо дароз мекунад. ин ҷавонмарди бо нангу номус мегӯяд кӯмак ба ятимону бечорагон қарзи инсонии ҳар яки мост, зеро дар ҳар як сомоние ки тоҷирону соҳибкорон ба даст меоранд ҳиссаи ятимону дармондагон низ ҳаст. ами тифли майдак 5 сол пеш меомаданд ки ба мо кӯмак расонем, падар модар надорем ва мо гуфтем ки шумо дар гиҷо гуфт ки дар амрои амакам зангорӣ мекунем дар иҷора дар як хонаи ногувор ва рафта бачаҳо кади рафта дидем дар ҳақиқат вазбин аст. рафтем иҷораи дигар гирифта додем, маблағгузорӣ кардем, либос пӯшондем. баъд 1-2 сол гузашт гуфтанд ки моро замин дода гастанд, замини холӣ аст аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон замин дода гастанд, ки барои сохтмонаш бояд мо ягон кас авай ки мо гуфтем ки ҳама ҳуҷҷатошо биёрем ва бинем чи аст. баъд ҳуҷҷатошо оварданд. баъд овардан 1 сол пеш ҳуҷҷатое ки мо дастрас карданд овардем, дидем проект ҳамаша аст. ҳукумати шаҳри ваъдат карди як ҷойги бо ҷонишини аввалу архитектор дига ҳама раиси маҳалла ҳама каса омадем, дидем ки дар инҷа замин доранд ва проект кардем дар ин хона, проектҳое ки доштан худшон ҳамора сохтмон кардем ва ниятҳои бисёрам дорем ки дар оянда ваъда кардем зиёда аз 40 нафар оила дар навбати корхона моистоданд. гуфтем ки иморото хезад буд шуд ма ваъда кардем ки месупорем ба шумо. ҳастанд як 40 нафар аллакай мо ваъда кардем, лекин сохтмона бояд буд шавад, маблағгузорӣ ба даст биёяд, фоида биёрад. аз ҳисоби фоидао мо аз ҳисоби закот мегӯем, аз ҳисоби фоидао ба даст овардан баъд мардума метавонем ёрдам кунем. бале ваям бисёр муҳтоҷ ҳастанд. рафтем дидем дар хобгоҳ ҳастанд, дар беморхона хоб ҳастанд, навбаташон мо мондагӣ ҳастем. худое кунад ки амрӯза мо расонад мо супорем ба соҳибаш. шумораи хонаҳое ки то имрӯз ба ниёзмандӣ додед ва чанд хона расид? 95 нафар шуд. Қариб 100 нафар шуд. қариб 100 шуд. ҳавли як 5 ҳавлӣ шуд, қати ҳавли як 100 мешад сохтмон карда додем. баро ки ин вазифаи мо аст, аз худованд талаб кардем кори ҳалол кунем, бо сифат кунем ва баъдан ба даст овардем. у пули мо нест. ҳар як сомоне ки мо даст ба меорем дар ҳамонҷо дирами ятим мискин бепарастор бенавон ҳастанд. у ҳаққи мо нест, у аз они мо нест. закоти поки тозаи амин ятимон бепарастор аст. у аз они мо нест. мо фикр мекунем ки ҳозир мо ба даст овардем, ба ҷо кардем, хона мегирем, мошин мегирем, лекин ин нодуруст аст. ина додан кор ба соҳибош. бояд ба соҳибкорон муроҷиат мекунам ки навобаста аз шарт шароит, навобаста аз кадом кор маҷбур ҳастанд, дасту рост чап ҳаққи ҳамсои хештан донанд. аз ҳамонҷа сар кунем, бисёр хуб мешавад. лекин мо медонем имрӯз дар тамоми Тоҷикистон чӣ коро кардеш дар 30 солагӣ, мана 35 солагӣ ислоҳи ҷумҳурии Тоҷикистон омада шудааст. мо мегӯем ки вай як кор аст, бо ин корам кардан кор аст, зиёдтар кардан кор аст. фикрам хубтар мешавад. пас аз тақдими манзил ба ятимон, Маҳмудҷон Муродов ба иёдати боз як оилаи дигари деҳаи Суфиён рафт ки 3 фарзанди маъюб доштаанд. соҳибкори хайрхоҳ ба модари хонавода 3000 сомонӣ дода хоҳиш кард ки бо ин пул барои бачаҳо сару либос, ширинӣ ва дигар чизҳои зарурияшонро харидорӣ кунад ва дили ин тифлаконро дар моҳи мубораки Рамазон шод гардонад. худованд нури қуръон ҳамҷо борон наёр, ҳами қишлоқ ай сабаби шумо ай сабаби ҳамин се ятимак мешавуданд, ҳамин баъда Тоҷикистон нур ала нур бошад. Амин. худовандо дар ҳамин хонадон, дар тамоми хонадон ҳамин деҳа, шаҳр, тамоми Тоҷикистон азизи мо ҳама тинҷӣ бошад. худованд аз офатҳои замини осмонӣ нигаҳдор бошад. мемора покпародигор сарадумои тинҷ бош сарадор. моҳоҷироне ки дар бернат ҷумҳурӣ кор мекунанд сол рафта солим биям. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمت الله. умедворем ки дигар соҳибкорони тоҷик низ ба ҳоҷӣ Маҳмудҷон Муродов пайравӣ карда дар моҳи мубораки Рамазон ки моҳи хайру саховат аст, дасти меҳру шафқати худро ба сӯи ятимон, дармондагон, беморон, маъюбон, модарони танҳо, пирони барҷомонда ва дигар табақаҳои ниёзманди аҳолӣ дароз мекунанд.
برحق فرمودند رمضان ماه مهر پروری ما تو را باز انتظار شویم تا که با کارهای نیک خود با پیامبر قرین و یار شویم.